lapho umngane wakho ushaze eqala. Umshiyazi eqala. Inkosi. Inkosi yakhona umthiyana. Wathi ungena isonto lasekuseni. Yazi-ke ukuthi kwenze kanjani. Yeah. Thema sekuvula uba Yeah, Mamkhize. uba uqabela abantu ungena ubaba njengokujwayelekile kubone futhi Yeah. wayewasala thesibona wasiyasuka wathi incwadi usengumkhohliwe wakhe umkhipho kwakuthola incwadi yeSabatha yafundwa isincwadi yeSabatha yaphela uyangizwa Yeah. wasifukula wathi Manazalethi sihlezi namakhosi kanti uthi nje ubaba ulalela inkulumo ekhulunywa yilanga noBhongela. Yeah. Ngithi inyanga isule isiqu sesithathu. Yeah. Mthana Kwakukuphi? Kwakukuliphi ithempeli? ensikeni. Kwambonana. Lapho kuphethe khona umshazo eqala. Yeah. Uyazi ubaba. Wathi ubaba lalelani-ke. Wakuthula sekuthule asegqoka amanangati sekumhlophe sekudle kungqoqwane. Wathi ubaba kuthiwe athi amakhosi lana esinawo sizosonta. Hey, ngiyangesaba uma ngingena isonto ngoba angazi. Wathi ubaba athi amakhosi alapha eNazaretha le inkonzo le kuzohlabelela umuntu oyinkosikazi oshadile. Kuzohlabelela isihlabelelo sensikhohliwe kodwa ngiyasazi sona sensikhohliwe inembe yaso kodwa uzoyifuna ithole ukuthi yohlabelela igama ukuthi siyayifuna indlela ekhaya u57. uthi-ke athi amakhosi kuyohlatshelwa isihlalo kodwa sohlatshelwa umuntu oyinkosikazi. Incwadi wakha kuzofundiwa uGenesis izofundwa umuntu oyinkosazana. Kwabe amakhosi njalo konke. Kwabe lamakhosi otshelile wathi wakhuluma lalela ingane yami incwadi zithi sokukhuluma esikubonile lokho ngakubona ngamehlo. Yeah. Wathola wathi do waphinda wathi ubaba mangafeli umuntu oyinkosikazi uzohlabelela uthi umthandazo kawukho. Wahlabelela inkosikazi ayilapho nje njengasesinyabosi lapha. Kwathi umfulelele lapho sebephithiza abashumati sebephenya indlela uthi angeze azohlabelela lapha eduzane. Ayinibonile indaba enkulu. Wese mina-ke ngibuka-ke ngoba abantu babanga iy'ndawo baze bawisana abasahlabeleli ngani laba baphambili kanti sebegijimela ukuthi